Ikaze inshuti z'akadasohoka ku muyoboro wanyu wa Pele TV News/English, nkaba ngiye kubagezaho amakuru y'intambara yo mu bihugu bya Afurika, turibanda muri Congo n'u Rwanda, umubano ibihugu bifitanye. Turaza kugaruka no ku ncamake y'amakuru Perezida Paul Kagame yagaragaje avuga ku ifungwa ry'insengero, aho yavuze ko abantu bameze nk'inzige bashaka kugira ute kwataka u Rwanda, igihe babivugiye babishyira mu bikorwa. Ibintu byabaye rudubi, murabizi ko hari inama yateranye y'abaminisitiri hariya muri Rubavu, yiga ku mubano mwiza na Congo, aho na perezida w'Ubushinwa yatangiye ari kunga perezida w'u Rwanda na perezida wa Congo, aho ibiganiro byari bimaze iminsi ari byo bari kwigaho, ariko uyu munsi wa none bikaba byabaye rudubi. Intambara zo zirakomeje, aho FDL ikomeje gukorana na Congo, Congo ikaba iri kuyitera inkunga, aho iyi FDL ihabwa icyo bita promotion cyangwa se inkunga z'amahanga zo kuyitera inkunga ayo madolari, kugira ngo iyi FDL izaze gutera u Rwanda. Ibyo nabyo nabibabwiyeho kenshi. Ikindi umukobwa wa Habyarimana ari mu Rwanda, yaje gutangaza ko abantu benshi bakomeje kwitwaza izina rye bakamwamaguza, ariko umuhungu wa Habyarimana we yageze hariya muri Congo aje kuvuganira FDLR, ariko uyu muhungu wa Habyarimana bita Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa nyakwigendera, akaba yaraje muri ambasade akavugana n'umuhungu wa perezida wa Congo kugira ngo amuvuganire hariya kuri ambasade ya Congo, avuye mu Bufaransa, avuga ko ari kuvuganira FDLR impamvu bayigufasha bikarangira itsinzwe, M23 yikubise ikayambura intwaro. Murabizi abajenerali benshi bagiye batoroka kubera intwaro bahawe ba FDLR, bagakubitwa bakanazakwa, bamwe bagapfa. Ibi ngibi nabyo byakomeje kuba inkoramutwe cyangwa se bikurambirana, gufasha umuntu ibintu bamuhaye akagira ute bakabimwaka. Rero aba ntabwo bazigera bafata igihugu. Abaturage aho muri hose muryame musinzire, Abanyarwanda, ingabo z'u Rwanda zirakanuye, ziri maso, imyitozo ni yose. Niba koko uko bavuga ko M23 ifatanyije na RDF, ibaze niba mutekereze neza Abanyarwanda, impamvu mugomba kugira umutuzo mukaryama mugasinzira. Niba umutwe wa FDLR ukubita ugahasha Congo, ibaze RDF yizamukiye. Abaturage muryame musinzire, umutekano ni wose. Kagame Paul niko yavuze, abari inyuma ewan, mwamuhaye inshingano azubahiriza neza, niko agomba kuzishyira mu bikorwa n'ingabo ze z'u Rwanda, nk'uko zagize ute zarahiye. Mbabwira ngo mukore subscribe, abantu bashya mwese mugeze kuri uyu muyoboro, ndabakiriye cyane. Nshimira abantu mwakoze subscribe, nimwongeye gukora kuri subscribe, mukore ku nzogera, nako mwe mukore kuri like na comment, mutange ibitekerezo mu commenting. Abantu mwakoze subscribe, abandi namwe mushaka mugeze muri uwo muryango bwa mbere, mukore subscribe, mukore kuri iyo nzogera hasi, ntabwo ari igisasu ngo kirabaturikana, ubundi muze muri uwo muryango wa chaîne 7, amakuru muzajye muyamenyera ku gihe. Umutekano urasesuye, abaturage muryame musinziye abo mu Rwanda.